Dilber hanım, ышаныңыз маған. Gülşeşe koydu. Koyda bulsun idi. Gülşeşe! Қай бір малай шалайлар шәхси интересларынан шығып, аурулар алдында, ғылыми жәмәғатшілік алдында кафедра жетекшісінің дәрежесін, абыройын жібермекшілер еді. Сіз мұны неше көрмедіңіз соң, Аттақай? Анлар өзлерінің жетерлік компетенциялары болмаған халде операция жасаған болып, ауруны уақытынан әлек тігі дүнияға заттылар. Әгер де сіз бұл ақмақлықны тыйған болсағыз, мұндай фажиға келіп шықмас еді, Салимова да исән болыр еді. Қазір қора көрді, балалары етім. Жауапсызлық. Сіз мені тілесе нәрсе деп ғайыплей аласыз. Ләкин бұл ішке жауапсыз қарады деп ғайыплей алмассыз. Мен бұл ішке жауаплы қарадым. Алайса Салимованың өліміне кім ғайыплы? Менің үстәлде болған хәлге бара тек мен ғайыплы. Самуил Абрамовичның да, қалғандарының да мұнда бір ғайыбы жоқ. Сізні маңдай қуатлаулы ішке алынырға хақығыз жоқ еді. Анда түнияқта неше кисәгіз де сөз айтушы болмаған. Мұнда бит қазан, медицина өзәгі. Сіз көзге түтін жіберге старып қайтқансыз. Өзіңізді аңлайсыздар, менің ассистент болып башқа шлей алмайсыз. Ғади хирург болып қалу-қалмау мәселесі де шиг астында. Ул миңа шанды, дәвәтей. Қиын біздің іш. Yolımızға шешеклер сейбілмеген. Сенуіне қарағанда киінуі көбірек. Ләкин бізні бір кімде бұл yolla кішілеп бітірмеді. Бұл біздің язмыш. Бұл белгілі хақиқат. Біз мұны студент шақтан берлі іштеп келдік. Студент шақта іште бізгілі. Қазір міне жүрек аша ұздырға тұр келі. Айырма жер білән көк. Yok, мен бұларына сен айтмеймін. Өзім әсіл. Мұна менің яшқа еткәс, сен де шылай бір сөйлерсің әлі. Мұндай халләріні мен сенға қарағанда 1000 мәртебе көбірек кішірдім. Халіңні аңлайым. Ләкин не іштейсің? Біздің қызметіміз шу. Ана ғымыр бойы шылай міне интіге шәкміз. Әгер күші болсақ, келіп шыққан ауырлықтардан врачның қаушап қалуы, езіліп түшуі. Білмеймін, менімше ол зинаят. Әйе. Тыңлайым. Аха. Рахмат. Клиникадан шалдыраталар. Патолог анатом операцияның бүтін яқтан ойланып ішленгенін айтқан. Өлімнің хирургның ғайып арқасында түгел, жүрек параличі өлімге сәбәп болуын аңлатып yazған.
Дәвәти, бу нәтиҗә генә минем хәлемне җиңеләйтә алса икән ул. Бишара. Ник ак жиктирмедиң? Шундай бурында жияу йөриләрме не? Туңдым жеңгем, үзәкләремә үтте. Ой, балакайым. Угала да кулларыңны. Күпмелер әйтәм ки шул авыл бияләйләрен дип. Шәһәр пешәткәсе кип көйәзләнеп йөргән буласың. Соң атың була торып. Ой, Әхлеттин бабай әле районнан кайтты гына бит. Кызгандым аны дәшәргә. Син барысында кызганасың да, үзеңне кызганучы булырмысың? Питәне ягы буның хатынында шундый салкында район үзәгенә кадәр алып баргансың. Үзең алып бармасаң, районның больницасын тапмас дип уйладыңмы нисең? Нурлы Гаян апа Казаннан кайткан көннүк яныма килде бит. Йөткерәм, тыным кысылады. Дарулар белән генә дәвалап карадым, файдасы булмады. Район больницасына рентгенга алып бардым. Борчылам әле үзе өчен. Әбүзәр абый белән дә шалтыратышып сөйләштек, киңәшләштек. Казанга ук барып җиткән. Профессорың нәрсә диде соң? Белгеч чакыртырга кирәк ди. Әлегә шуны көтәбез. Ярый. Шәйштә миш башына менеп ят, җылынырсың. Хәзердән үк миш башына менеп ята башласам, картайгач нишләрмен икән соң мин? Алла. Ярар, мин җыйныйм инде әкренләп. Бәреш. Син тагын кайда җыендың? Яхшы кешенең эте дә урамга чыкмый. Мондый буранда. Көнбагыш Нигъмәтҗан абыйның хәле бик авыр дигәннәр иде. Чакырдылармы ни? Юк, килеп чакыруын чакырмадылар. Шулай да хәлен белеп килим әле. Соң иртән генә барсаң булмыймы ни? Иртә беләнгә хәтле тормау мөмкин аның. Актык минутында врач та килмәде дип рәнҗеп калмасын инде. Ярар. Җылы бияләй булса да киейде. Тормыш юлы сигәлтәле, шыма юллар бик сирәк. Катлаулы шулшы юллардан тайпылмый бару кирәк. Ак чәчәк акталанла, ак чәчәк актабалан. Язмышлар ул бик катлаулы, яшәргә кирәк балам. Язмыш безне һәр чак сыный, камчылап хәтта кыйный. Үзә алсаң барысына бик кыйммәт хакын түли. Ак чәчәк акталанла, ак чәчәк актабалан. Язмышлар ул бик катлаулы, яшәргә кирәк балам. Сабыр төбе сары алтын дип юкка саналмаган. Зиннәтле вә яхшы кеше сабырлардан саналган. Ак чәчәк акталанла, ак чәчәк актабалан. Язмышлар ул бик катлаулы, яшәргә кирәк балам. Язмышлар ул бик катлаулы, яшәргә кирәк балам.
Бе. Ай, дұшман. Бүтін әйбірімізді қыра бетінде. Өт дұшман. Өт дұшман. Құтны алып, батан бақшасындағы аюлар кебек үкірмелі. Исірік жанвар. Гүлшешегімні қорқытырсың. Гүлшешек? Қайда ол? Гүлшешек! Мен дүнияда бірден бірім. Гүлшешек, сенің үшін гіне яшым. Дұшман, кит! Бала янына кіртемі соң. Кит яшы шақта. Гүлшешек. Ішкенсің екен, бойыңа сіңдір. Фатихатай. Ей, дұшман. Фатихатай, мен исірек. Ешмеше исірдім мен, Фатихатай. Нишләргә білмегенлікте. Миңа шанды бит, Фатихатай. Әнә у Фатихатай. Йөзен кишке шәфәк нуры қоплаған. Ей, бала, бала. Иреннәре. Ул миңа нәрсәдер әйтмәкче була, Фатихатай. Ул миңа шанды. Ей, балақайым, балақайым. Сенің ғайыбың міне соң. Әжәлі жеткен болғандыр. Язмыштан узмыш yok. Тұрсың ба? Мен, қайнар шей ішіп ал. Ашап аласың ма? Не ашамайсың? Ашайсың келмей. Қаралы, Фатихатай, мен кеше бек қаты шәкі қаландым ол. Сырап тұрған боласың бе, түйінсіз баш. Лай ақыл қайтудан да әшәкі іш бар ма? Екінші тапқыр шулай қайтсаң, үйге де кіртмейм өзіңні. Милицияға шалтыратам да тұп-тұры трезвилка қазаттырам.
Аннары әдәм мәсхәрәсе итеп бауын пычмагында сүрәтеңне ясап куярлар. Нинди затлы сөт савытымны ваттың бит, дошман. Тәвәтилер нак борчылдымы? Юк. Алар сен байып кайткач сөйүндүлөр генә. Рәхмәт, Фатиха тей. Кайгыны аракы белән юуны мин аңлый алмыйм, Мансур. Рюмкада кешеләр диңгездәгедән күбрәк баталар. Ташла син бу эшеңне. Менә мин һаман уйлап йөрим. Сәлимовның үлеме бик сәер, гыйбрәтле. Синең бу турыда уйлаганың бармы? Тәвәти, бу очракта бу бит гаибеңне үз өстеңнән шудырып. Нинди шудыру? Сорау туа икән, аңа җавап табарга кирәк. Hayırlıkta. Hayırlıkta durdun mu canım? Kumunga su saldım. Жуан. Қазір. Eybetlep gene. Жеңгем, неге болар екен? Бүгін ертеден көңілім сүйіне. Бақытың қаршыңа жегіріп шығады, жаным. Район ұйышмаларына яңа больница салдыру турында барған едім бет. Әлі шыңа ақша жіберелер мекен? Ей, анысы да болар, жаным. Бақытның шеге жоқ. Юан. Қазір. Жеңгем, сен айтмамен бұға бит әлі. Қазаннан хат бар еді. Нұрлығаян апаның операциясы бек яқшы озғандай. Енді тіріле башлагандай. Шундай сүйіндім шуның үшін. Кешегіне кебеттер питене яқып тілеп тұрайды шол. Ештікендер мен енді? Әйді, жуын еді. Қазір. Білем ішке бәрәңге тәгереттім. Әйді әлі тәмлеп. Жеңгем, бүйреклерді сыйлайсың енді өзімні. Бұ яқшылықларыңны нешік қойтары бітірмен екені? Саулығың, бақытың болсын балам. Артығы білем қойтарырсың әлі. Міне хаман шуны айтам. Шешекте яшілігіңні ник хаман ялғызлықта өткересің екен балақайым. Соң артыңнан мәктәп директоры, районнан келген екінші секретарда көп мейіріп қарадылар, ikisini de бұрған болдың. Бұл неске ол таза исен сау жігітлер тәншері білән келмейлер. Өзін көрдің мұсың әлі? Кімді? Көрмәдің мені әлі? Кеше оқ қайтқан дейлер бет. Кім тұрында сөйлесің сен? Бүгін ертеңнен башлап үйбіз тұрында ерейінді. Ғайса қайтқан бет жаным. Соң
Soğuk meye içmegenle basa. Köpten akılga otururga vakit indana. Şu Gülşahide bilen yeniden kavuşsam, üzine başımni iyipken attırır idim dip aytadi bit. Qayttın mı Ristan? Birde mi? Ул ilteki iş biri de. Singine ol. Savunma Gülşay. Ишендим. Yarar indi. Alay kara tutma indi. Men seni gafı etенlerге келдім. Тігі шақта юлер, ақмақ болғанмын, ярар, аңлайым. Әнкейде сені жоқсына. Ғафу ет енді, Гүлшай. Кімді болмай тұрған хәлі. Қазір менің дәрежем де зор. Қызмет хақы да. Әйде, барысында анытайық та. Яңадан башлық барысында. Мен сенің қылың боларға да әзір. Гүлшай. Мен ақыл керекми бит? Мен қыл билеуші түгіл. Алай демейін. Бір кескен ябышмай қайсы. Гүлшай, ізмейін де алайттыр бә. Сен шафқатлы, мен білем. Мен тилерген шақта сен... Болды, яңадан мені бұрышыма деп өтінген едім бітінде. Мен сен тағын бір тапқар айтам, бұрышыма мені. Біз екі кіші. Біз бір қошанда бірге бола алмайбыз. Гүлшахида. Мен ешілік хатамды тағын бір қабаттыларға тілемейін. Сен риза болмасам, мен өзіме қол салам, Гүлшахида. Кәмет ойнама, қайсы. Ертен ертік орақ ішіп батырайып келгенсің еш. Анысы ерек яна бет. Гүлшай. Гүлшай. Жаным. Әйді қойтық еге. Әйді енді. Қоғылмайын деме, Айси. Нәрсе? Қазан бір кісі болып қайтқаш тамында бірныңына көтеріп келі башладың ма? Шығып кетелі мұндан, Қайсы. Жібердім, шығып кет. Ristan, ақ бандит. Нәсе қатып тұрасың? Бір шығып ұшқын мұндан. Ұяты да yok, қояса да yok бет. Бір шығып ұшқын мұндан. Йоқса мұңғайыңа пөлін білін бірмін. Иде, давай. Алдың қартыңнан яқшырақ. İnsanlarımızı savuzar gereği. Ayda olsunuz. Tumgansın kuram hazır şey içerimiz. Şeyinin bilmeyim. Meynin belki faydası yer idi. Mene sizden algan aybirini kiri koytarıga dip kirdim. Ayda şişin. Ya, Abdülkerim. Fazılcan'ın hizmetini çık. Yazalmadım bit, avuzar gereği. Şey etmedi. Xaday meni andi sәләттән Тумас белән мәхрүм иткән Әбүзәр абый. Язарга дип аны утырганмындыр. Күңел тартмады. Ниче инде?
кішінің қызметін. Не қалайды? Фазылжанның өзіне де илхам келмей деп бірнеше айттым. Илхам шағирлерге де алай бекеш қонаққа келмей деп. Өзі де сөзарға қошты. Мен де бәлки бір талпын алмамын деп кеттім. Коллегаға ярдәм итәсе келген еді. Уақыт табарға керек еді енді, Ғабдылкәрим. Хикмәт вақытта ғана түгел, Әбузар абый. 5-10 бет язу язарлық қына вақытта бар едім. Менің вақыт қайбіреулерінікі кебек секундта өлшенмеген. Рецензия хәтта yazылған. Машинкада да соқтырылған, тек қолғына қоясы. Насып шолай болғаш? Язарға ерегіңіз жеткеш. Нәрсе, қол құярыға. Ол алай түгел, Әбузар абый. Рецензияны Яңғыр абзан өзі әзірлеген. Машинкада да өзі соқтырған, ол яқтан бір мәшақатта қалдырмаған. Нешек? Шаярт мәлі. Мен Фазылжанға рецензияны өзі yazып қойған үшін өккелемедім, Әбузар абый. Мен андай шетіріклік кіші түгіл. Фикірі білән келішсем тұтар едім да қол қояр едім. Шуннан аптыраған енді. Фазылжанның бұл қызметі бигук жетті фәнни қызмет түгіл менімше. Көбірек сенсацияға құрылған. Кетірген мисаллары да мені де башқаларын да шандырмай. Онкологларны бигерәк те алар белән махсус киңәштем. Яңғора кетірген мисаллар компетентлы учреждениеда эксперименталь тәҗрибәгә мохтаҗ. Яңғора тәкъдим иткән препарат исеме яңа булса да, медицинада күптән билгеле нәрсә инде. Мен Фазылҗанны җитди эш белән шөгыльләнә дип уйлыйдым. Сен сөйләгән әйберләр минем башыма сыймый. Миңа калса, Фазылҗанның исәбе гади шахмат ходы. Ул хезмәтен сезгә бирә, сез миңа. Мин сезнең авторитетка таянып, укымыйча гына кул куям, китап басылып чыга. Рак проблемасы халыкны бик нык борчыганга бер юлы сенсация. Қадірлі Гүлшахид апа, бу мин Диләфрүз. Сезнең алда вәгъдәсез булдым. Күпме вакыт хат яза алмый тордым. Зинһар кичерегез. Безнең бик кайгылы чагыбыз. Бердән бер якын кешем, Дилбәр апам, больницада операциядә үлде. Белмим, ни өчендер ул Мансур абыйга бик ышана иде. Әллә инде карчыклар әйтмешли, әҗәле тарткан. Беренче тапкырында операция өстәленнән торып китмәгән булса, үкенешкә калмас иде. Былай бик авыр булды. Үлемен үзе эзләгән кебек. 2 баласы ятим калды. Жизни белән бик яратышып торалар иде бит. Хәзер жизни кайгыдан акылга җиңеләя башлады. Ни хәл итәргә дә белмибез. Больницага кергәч, апам миннән укырга дип китап сорап алган иде. Шул китапны соңыннан актарып карасам, иченнән бер язу килеп чыкты. Кемдер апага операцияны Мансурдан ясата күрмә. Ул тәҗрибәсез, ул сине суяр дип язган. Апа бу язуны укыгандырмы, юктырмы, тәгаен генә әйтә алмыйм. Ләкин операция алдыннан авыруны бу кадәр рәхимсез рәвештә борчу уе нинди вҗдансыз кешегә кирәк булды икән. Бу язу Мансур абыйның дошманнары эше инде. Мин язуны әллә Мансур абыйга биримме дигән идем. Кызгандым. Шуңа күрә сезнең белән киңәшмәкче булдым. Диләфрүз, мин сезне эшегездән бүлдердем ахрысы. Кичке институтта укыйм бит, Мансур абый. Менә дәрес хәзерләп утырам. Сез мине апагызны
Мен Гүлшахидадан хат алган идем. Ул анда ниндидер записка турында язган. Мен дә аңардан хат алдым. Хәзер. Менә ул әйткән записка. Ул сезгә бу язу турында бер ни дә әйтмәдеме ни? Юк, Мансур абый бер ни әйтмәде. Мин бит аны соңыннан әйберләрне алып кайткач кына күрдем. Китапны кашан илттегез? Числосын хәтерлисезме? Хәзер апага иртәгә операция буласы көнне көндез илттем. Мин бу записканы үзем белән алсам ярыймы? Алыгыз. Диләфрүз, миңа тагын җизнәгез белән сөйләшергә кирәк иде. Аны каян табып була микән? Юк, кирәкми. Аңа күренеп йөрмәгез. Кайгысын яңартмагыз сез аның. Хәзер генә кеше төсенә керә башлады. Соңлап бер чыганым өчен гафу итегез. Үземә урын табылмаганга килдем. Сез мине гаепле санамасагыз да... Мансур абый, зинһар бу турыда кирәкми. Җизнине судлашып йөрмәскә күндердек бугай. Рәхмәт. Рәхмәт, Диләфрүз. Ләкин мин барыбер. Синең янга тагын бер киләм әле. Рөхсәтме? Тик өйгә килмәгез. Югыйсә, мине моннан куарлар. Больницага шалтыратыгыз. Ярар. Мансур, сен түгелмісің? Юматша? Сәлем. Нишләп йөрисең монда? Туганнардан кайтып киләм. Синең нинди эшләр ташады? Диләфрүз янына килгән идем. Менә бу әйберне алырга. Мин апасына операция ясар алдыннан кемдер язып керткән. Кабахатлар. Карале син моны миңа бир. Мин изләрне ачармын. Кирәкмәс. Диләфрүздән дә кешеләр кулына гына эләкмәсен дип алган идем. Йыртып ташла син аны. Туктала, син нәрсә? Синең битеңә пешерәк белән роталар. Ә син аларның гаепләре ачыкланмасын дип ышыласыңмы? Ha? Невозможно. Карале. Карале. Син апаның гына түгел, минем дә бәхетемне җимердең. Синең аркада Мансур миңа ят күз белән карый башлады. Нарасы бала. Аның гомумән сине яратканы булды микән? Нарасы бала син балдыска. Дипломлы врач кешегә мондый бер катылык, әдерсен әйткәндә жүләрлек бер дә килешми. Нәйе? Анасын сиңа уйлап сөйләшергә дә бик вакыт балдыска. Угрожать итмә, пожалуйста. Мин апа түгел, телим икән бүген үк чыгып китәм. Көнем сиңа калмаган. Бу сүзләрендә иртәгә калдыр, югыйсә кайтарып алулары бик читен булачак. Әйе, без Мансур белән достойный противниклар. Шәкшәбез икән, ул безнең ичке каршылыкларыбызның бәрелеше генә, шул гына. Теге вакытта мин авырып ятканда. Академик Ландауга нидә операция ясады? Самуил Абрамович чакыру буенча килгән Павел Данилович та операцияны Мансур ясый, без синең белән ассистентлар дигәч бер дә аптырап калмады. Менә хәзер авыру терелеп килә, үзем берничә мәртәбә карадым. Булдырда гына булдырала дигән сүз бар. Нәрсә, берәр акылрак кыз табылдымы әллә үзенә, һә? Кыз булса бу кадәр гәрәләнмәс идем әле. Хатынмыны? Ну, бу мәсьәләдә хатыннар күпкә тәҗрибәлерәк һәм усалрак шул. Аллаһса башың беткән икән балдыскай. Алай әши телләнмә җизни. Тел өчеңә тыйыр чыгар. Ул хатын синең дә муеныңны сындырыр әле. Мин. Аңламадым.
Бу нарасый бала сен ойлаган шаук суқыр түгел. Аңа кой бер нәрсәләр билгеле. Мәсәлән, ул шибәр хатынны рестораннарга алып баруларын, эш урынына машинада озатып куюларын, Тагын... Карале балдаска шамалап сөйләш, ярыймы? Сен миңа хатын да, чорт та түгел, минем шәхси тормышыма кысыласы булма. Ул Казандамы? Юк, авылда. Хәбәрләр каян килгән? Фатиха сөйләде. Гел хатлар алышып торалар ди. Әбүзәр Гиреевичны Казанда калдырыр өчен министр кабинетыннан чыкмый ди. Министрның секретаре минем подругам. Менә ул хатын достойный противник. Молчи, дура. Ак шәшәкләр, аппак язлар микән, ак өметләр микән күзләрдә, аклы гызләр, аклык күзләп үткән, гомер үзен инде төсләрдә, ак гөлләрдән җан җылысы алып, йөрәкләргә саласы иде, ак шәшәкләр кебек аппак булып, саф күңелле каласы иде. Яшәү дигән татлы сүзгә сыйган, сер ачкычы кайда көнделәр, тан күзеннән гүя безнең гомер шык тамчысы булып түгелә. Ак гөлләрдән җан җылысы алып, йөрәкләргә саласы иде, ак чәчәкләр кебек аппак булып, саф күңелле каласы иде. Тажын өзә ашы җилләр, җаннар елый шул чак нишләргә. Ак чәчәкләр йолдыз булып яна, өмет нуры сүнгән кичләрдә, ак гөлләрдә җан җылысы алып, йөрәкләргә саласы иде, ак чәчәкләр кебек аппак булып, саф күңелле каласы иде, ак гөлләрдә җан җылысы алып, йөрәкләргә саласы иде, ак чәчәкләр кебек аппак булып, саф күңелле каласы иде, ак чәчәкләр кебек аппак булып, саф күңелле каласы иде, саф күңелле каласы иде.